Xayrlı irteler barşağızga da tilep tapşırığını devam etəbiz. Hem ekranlar aldına Qabat Zor Şirkli ovulunda ömür keçirişi hürmetli milletteşimiz Kadriya Damir kızı Nugaybekova'nı şakırıp alabız. Bugün 25 Avgust günü ol özünün 65 yaşlık yubileyli ömür beyramın karşılıyor. Şuna da bala onukları, kızı Alice, Kiyevi Hüseyin, ulu Ramil, gelini Galiye, onukları Alsu, Rail, Rafael, Leysen, Ali, qıdağıları kıtlap, en nicili tileklerge urap alırga aşıgalar. Gadi avul balası bulup doğan enkeyibiznin balaşak yılları, yaşüsmür şağıda iki singilisi, bir enisi yanaşasında tınış hem matır öte. Kichkineden ok ishga shinig'ib o'sgan bola bo'larak o'ltirishlik qo'yib borinda bildirirga eyrana. Maktabdan so'ng oq ko'ngilli farishta biz ishki dunyosina to'g'ri kelgan meditsina tarmog'ini saylab shafqat tutashi hunarini izlashtira. 1976 yilning dekabridan olib 1984 yilga qadar Nikolayevka bolalar tug'dirib bo'ligida ishlaydi. 1984 yildan bugungi kunga qadar Zor Şirkli administratsiyasida xalq bilan ishlav bilgishi bo'larak xizmat qo'ya. 45 yil bo'yina so'zilgan xizmat stajining saqlanirlik. Atiyibizdan Kaysimano 40 yilga yaqin Nikolayevka avtotransport uyushmasida voditel bo'lib ishladi. Shul ish orasida 2 bola tarbiyalab, qaynona-qaynataga da yarab, bit tatu kelish yashayan kayibiz. 19 yıl qaynata, 26 yıl boyunca qaynanası bilen ömür keçirdi ol. Qadrli atiyim bilen aniyim 46 yıl inge in koyup, ömür yolun birge atladılar. Bir avızdan, bir sözden kırdılar. Biz alarga qarab sıklanaydık. Eydagi işlerini gıl birge işlediler. Kütmekende atiyim insult avruuna düşar buldu. Köpmegine devalasak da 5 yıl urun üstünde yatkandan soň gazizimiz 2022 yılda vafat buldu. Atiyimiz bik aşıqşat, yumart kişi idi. Halin nişik deyip sorasan da gül, "Atlishna, ayaklarım gına yürümedi" deydi. Bik ağır kaygı keçirdik. Urunu ujmaqta bulsun kadrli bizniki. Allah'a şükür, bugungi kunda aniyimiz yalğız tuğul. Yumşak ko'ngilli ulu Ramil, kelini Galiya bilan 22 yıl birge yaşaylar. Baldan tatlı ınıkları Rafael, Leysen de onun yanaşasında. Kürşidagina kızı Alice, Kiyevi Hüseyin, ınıkları Alsu hem Ali. Şükür Allah'a, aniyimiz onығының tuyunda oynadı. Yaş kiyevimiz Rail da gayle bizni bäxetli ettirip dolulandırdı. Aniyimni ovul halkı da, hizmetdaşları da, kürşilerimiz de bik yaratalar, hürmet eteler. Keng ko'ngilli, yardamchil, kishilikli, bar kishiga da izgiliklar qilib yashay. Anarga dunyoda bar kishi da yaxshi, ishinde bik yaratib xizmat ete. Aniyimizni ish o'rinida da bik zo'rlilar. Ko'p sonli maqtov gramotlari, rahmat xotlari, rayonning eng yaxshi kishilari, poseleniyaning eng yaxshi kishilari ismiga da loyiq bo'ldi ul. 2018 yilda aniyimiz zo'r baxtga erishdi. Haj safarina da boraldi. Hozir endi 5 vaqt namozini da qoldirmay. Qadrli aniyimiz, yaratgan abikayimiz, seni motor bayraming, yubileying bilan qutlaymiz. Senga bo'lgan rahmatimizni, ko'ngildagi tilaklarni so'z bilangina aytib berishga mumkin tug'il. Allar iksiz shiksiz. Sening kibik mehribonli, minglarga o'rnak bo'larlik, saf ko'ngilli anilar sirakdir. Sen bizning uchun tayanishimizda, ishonishimizda, yoqlovishimizda, saqlovishimizda. Alloh Teala xayrli, uzun ömür, esenlik, sağlık, şadlık, quvonishlar, bala onuklaringning igiligin, rahatin ko'rib yasharga nasib etsin. Biz seni bik yaratamiz. Dunyo kengligini tinglim, ankayimning yuragi. Ankay, senga bo'lak etam butun dunyo gullarin. Rahmat ani, ming rahmat. Bar narsaga bo'lding tuzimli. Salomat bo'l, qayg'u ko'rma. Xudoy ulug'lasin o'zingni. Sabr, g'adi, kishilikli, qilganlaring bari izgilik. Burchularing qolsin o'tganlarda, baxting bo'lsin edi g'amirlik. Al sen bizdan tabrik so'zin. Shusha bo'lsin uli bo'laklar, tinish, tegiz turmush, gul shod yashav, uzun g'umr bizning tilaklar. G'umring motor o'ssin ani bagrim, qayg'u hasrat tag'in kelmasin. Yuzing hamon kulash, motor bo'lsin, ko'zlaringning nuri so'nmasin. Sening ko'ngil sandig'ingga baxt, shodliklar to'lsin. G'umrkaying oqqan suday to'xtavsiz uzun bo'lsin. Sen bitani bizning ishim quyosh, sendan nurlar olib yashaymiz. Uzoq yasha, menga yash bo'l, eng qadrli, yaqin kishimiz. Hurmatli Kadriya Damirovna, tug'an kuningiz qutlu bo'lsin. Olda da bola oniqlaringizning baxtiga quvonib, g'umr kechirig'iz.
дусларың, вакытлау гүл чәчәкләр, изге теләкләр, нинди рәхәт җыелышкач, якын йөрәкләр. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшь бул картайма. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшь бул картайма. Уйнап көлеп узмаган бит үткән елларың, барында эзләгән тапкан алтын кулларың, сикәлтәсез булмагандыр үткән юлларың. Үзең әйбәт булгач менә бик күп дусларың. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшь бул картайма. Бүгенгедәй гел елмайсын, нурлы йөзләрең, бәхетләр сирпеп карасын һәр чак күзләрең. Туган көннәр кабатлансын, тагын да теләкләрне кабул итеп, ал сине барысында. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшь бул картайма. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшь бул картайма. Үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшь бул картайма. Мәңге яшь бул